Murhangeri wa UDM Bantu Holomisa u vula leswaku President Cyril Ramaphosa u fanele ku ya wisa loko vulavisisi ka ku yiviwa ka mali ya yena epurasini rakwe byi sungula. Khale ka nhloko ya xiyenge xa vunhlori Arthur Fraser u hehla Ramaphosa hi ku ba mati na ku xanisa makhamba lawa ya nga yiva mamiliyoni wa tidolara epurasini rakwe. Holomisa u ri vaahluri lava nga ya ku wiseni hi vona va faneleke ku rhangela vulavisisi lebyi. We think that the president should go on a sabbatical leave up until mid-August, because the role of the security forces, which is commander-in-chief, will have to be probed also in this saga. So for that reason, therefore, the best is for him to go home and wait and let this inquiry start now. Remember that President Ramaphosa, he has been in the vanguard to clean the administration and fight corruption and so on. President Ramaphosa loyi hi tlhelo anga president wa Mavandla u vula leswaku lawa ko wa matshalatshala yo n'wi onha vito ku nga si va na nhlengeletano yo hlawula vurhangeri hi n'hweti ya N'wendzamhala. Hi sonto loko a pfala nhlengeletano yo hlawula vurhangeri bya ANC eLimpopo, Ramaphosa u vula leswaku swihehlo leswi a nga langutana na swona swi nge n'wi tsekatsekisi. I want to reaffirm that I was not involved in any criminal conduct, and once again I pledge my full cooperation with any form of investigation. Now, due to the investigation, I will not really be able to engage deeply or further on this matter, as we should allow the due process to take place. President wa ANC u vula leswaku mali leyi nga yiviwa yintsongo eka ntsengo lowu nga boxiwa nakona ku ri mali ya ku xavisiwa ka swiharhi epurasini.